气候暖化影响到全球的环境，就连伫咧阿根廷的冰河嘛，氧气变甲愈来愈严重。还佫有20层楼悬的这冰条是直接放落来，这也代表这气候暖化是愈来愈严重。 原本只做一片的冰河，向分裂出一个条仔形的冰甲，70公尺悬，等于20层楼悬的冰条啊，直接倒落来。这是阿根廷的莫雷诺冰河，伫冰河的冰架头前发生裂冰的时阵，真罕咧看到景色，是真侪游客真爱看的。不过最近5冬冰山崩解的状况是愈来愈多，和当地冰河导游是愈来愈烦恼。 No eran tan frecuentes en el glaciar Perito Moreno en los últimos 20 años. En los últimos quizá 4 o 6 años sí se han empezado a ver este tipo de iceberg mucho más grandes, o témpanos, perdón. 冰河国家的公园导游昆特洛斯解说，过去几十冬因为气候暖化的影响，和全球各地的冰河扬起速度变较真紧。根据联合国教科文组织报告显示，最近3冬损失的冰河规模是历史新高。虽然莫罗内冰河仍还咧保持固定的体积，有时阵增加1点仔，有时阵减少1点仔。也毋过为2020年开始，冰河的体积有明显减少的状况，每一冬损失的水量差不多是1公尺到2公尺。若是无改善，冰河的体积有可能会加速减少。 El cambio climático está presente no solo en el derretimiento o en el retroceso de los glaciares, sino también lo vemos en el instrumental que tenemos instalado en la región. Sabemos que la temperatura media del aire en esa región ha aumentado alrededor de 0,6 décimas de grado por década. 根据阿根廷政府2024年捌公布的一个报告显示，莫雷诺冰河为2015年开始损失的速度是过去47冬来上紧，嘛维持上久的，平均每一冬会损失85公分悬的水量。未来有可能会看到更较侪冰山为冰河裂冰出来。公司新闻台是董北约。